Subscribe ke ditai ketal information video naina bagai bell icon click hainani tapok di. Hello friends, sing taba haina haita gaisa job information Indian joining Indian Navy ni job requirement jeng detail nailai hai online trickstay job information video subses kang update manan musuke channel subscribe hainani tapok di. Omo Indian Navy ni official website description tolawa ang link dinai norok naiman mazan sing tabo requirement notification detail naidani singora Indian Navy ni narokora jaga kucho nokana Indian Navy Sailor recruitment 2019 apply online befang nomai online offline ya 400 Sailor MR ni post day April 2020 batch ni nomai tay ora tolawo name of the post Indian Navy tay Sailor MR 2020 tay mobile update last update dongani 26 July 2019 tay total post 400 recruitment online oro jaga tay tolawo sing nailene examination fee ni rok sumarinai 205 rupees narinai general ro tay STS ro ge free no application fee nangya apply kaimana tay oro application online open on money 26 July 2019 tay last online 1 August 2019 tay era age limit ke 1 April 2000 tay 13 May 2003 ni bisinga thonai ro apply kaimano tay oro qualification ke matric pass jara tongai ro jotono kaimano tay oro jaga Indian Navy ni notification official notification jeng lene notification no tolawa click kayange mau Indian Navy ni official notification tolaw description box ang link din nai norok check khainai di kamke tay oro jaga norok nai oro norok nai the Indian Navy online application unmarried male female rok ni bagayang ya 2020 batch tay online application eligibility unmarried ongna nangnai kj ongna nangnai tay 400 recruitment ongnai tay qualification education qualification hingke matriculation matric pass ongna nangnai tay recruitment board ni in government India ni ongna nangnai tay age ni boys hingke 1st April 2000 ni to 31 May 2003 ni bisinga ongna nangnai ni boys tay aro salary verification ini salary kahamna haste 14,600 onai tay 21,700 to 69,100 onai tay tolobo norok hamkan nai mano eto important ya salary haste norok exam tikin nangranai erpore enmannai tay oro jaga insurance romanai 15 lakhs ni tay oro computer basic test ongnai CBT exam ongnai 15 question phainai 50 ta question tay 1 mark ni tay oro Hindi English ni ongnai Hindi English pai ongnai exam 10 minutes tay oro medical standard ro pangno 919 ro oro nolai 1.6 kilometer 7 minute ni bisingo running ongana onai tay medical standard rok tongo ini maximum 167 cm ongna nangnai weight ro norok nai na dik hangke okay like form fill up khainai how to apply yo 990 online application ongnai offline kuri tay ni email ID tongna nangnai tay Aadhaar card ro epangno
tongnaनै shortkai nono ang apply khaimani phunongnai apply website habui apply online no click khainai apply online no click khai oro new register khainai no register khai ge age register khai jangke nini email id tai password deui capture code deui login khai di tai khai ji angke new register click khainai oro register click khai oro jaga ini Aadhaar card virtual id tolawa Aadhaar card ni tolawa BID ni tongo ha number dina nangnai 16 number tolawa oro number deui tolawa phone number inai erpore check box click khai oro capture code fill khai ini OTP number phainai erpore login ongnai erpore norok fill up khai manai second no norok amo kringke second no click khai alada Aadhaar card kringke norok alada voter id driving license pan card tai 10 pass ni certificate rok baibo khai mano oro je sabai phano select khai tolawo ni id photo upload khai tai aman tolawo ke address proof upload khaina nangnai 150 kb ni singo khai nangnai tai ro capture code deui submit save khai norokni register number norok phone number oro rimani aro OTP phainai norok baike apply khainai amo amke sign details sai manamo chongke tolo comment khai di ang video to gonai